Projekat Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja, DELIS, bavi se temom unapređenja koncepta cjeloživotnog učenja u svrhu povećanja konkurentnosti i zapošljavanja. Opšti cilj projekta DELIS je podrška rješavanju problematike zapošljavanja, odnosno povećanje broja zaposlenih osoba. Specifični cilj projekta je povećanje kapaciteta za zapošljavanje kroz stručno obrazovanje i obuku odraslih. Projekat DELIS implementira agencija Preda PD sa partnerima Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Mašinska škola Prijedor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske filijala Prijedor, Područna privredna komora Banja Luka, Kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničko udruženje Prijedor i klaster drvoprerađivača Drvo PD Prijedor. Ukupna vrijednost projekta DELIS iznosi 116.042 evra te 91 eurocent, od čega Evropska unija finansira 81,18% ili 94.202 evra i 3 eurocenta, dok preostali dio finansiraju partneri na projektu. Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje kapaciteta škola u provođenju formalnih programa obrazovanja odraslih kroz nabavku nove opreme i akreditovanje novih programa obrazovanja odraslih. Unapređenje komunikacije između relevantnih institucija i organizacija koje imaju uticaj na kretanje na tržištu rada kroz osnivanje Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora. Promociju koncepta cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje predstavlja sve vrste učenja tokom odrasle dobi sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru ličnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Uz koncept cjeloživotnog učenja vezuju se ciljevi ekonomske prirode, kao što su postizanje veće konkurentnosti i zapošljivosti. S druge strane, jako važan aspekt vezan je za veće angažovanje pojedinca u društvu, odnosno podsticanje na društvenu uključenost, razvoj aktivnog građanstva i razvijanje individualnih potencijala pojedinaca. Cjeloživotno učenje usmjereno je prema osobi i njenim individualnim sposobnostima, potrebi poboljšanja njenog položaja, povećanju znanja, sticanju novih stavova i raspolaganju informacijama. Današnja tržišta rada zahtijevaju konstantno usavršavanje postojećih i usvajanju novih vještina, povećanje znanja i mijenjanje profila zanimanja. Tržište rada u Bosni i Hercegovini karakteriše strukturna nezaposlenost koja se ogleda u neskladu između ponude i potražnje za radnim mjestima. Razlozi nesklada ponude i tražnje su brojni, ali pod najčešće se ubrajaju oslabljena privreda koja ne može stvoriti potreban broj novih radnih mjesta, neadekvatne kompetencije nezaposlenih lica, nedovoljna informisanost, neaktivnost i nedovoljna mobilnost radne snage, nefleksibilnost obrazovnog sistema koji ne može dovoljno brzo da odgovori promjenama koje zahtijevaju poslodavci. Kroz projekat DELIS, javna ustanova Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor je dobila traktor, atomizer i prikolicu za prevoz pčelinjih društava. Akreditovala se za provođenje formalnih programa obrazovanja odraslih. Poljoprivredno-prehrambena škola je potpisala sporazum o saradnji sa Udruženjem pčelara Prva pčela iz Prijedora. Polaznici osposobljavanja za poslove pčelara imaće mogućnost da dio praktične nastave provedu u profesionalno opremljenim pčelinjacima članica ovog udruženja. Poljoprivredno-prehrambena škola je kroz ovaj projekat dobila jako vrijednu opremu, to je traktor, atomizer i prikolica za pčele. Do sad nismo bili uključeni u program obrazovanja odraslih, međutim, kroz ovaj projekat smo licencirani od strane Zavoda za obrazovanje odraslih za obrazovanje poljoprivrednog tehničara i osposobljavanje proizvođača rasada, povrća, cvijeća, za pčelare, za pekare. Upisali smo prvu generaciju, 46 polaznika, to je 2 grupe za program osposobljavanja proizvođača povrća, rasada, povrća i cvijeća.
tako da znači, obuka teče, ovo nam puno znači, jako smo zadovoljni realizacijom ovog programa i nadam se i nastavak saradnje. Javna ustanova Mašinska škola Prijedor je dobila CNC mašinu za obradu drveta, CNC simulatore, aparat za varenje CO2, autodijagnostički aparat, ...3D printer, uređaj za brzu izradu prototipova. I povećala je broj dostupnih programa za obrazovanje odraslih. Mašinska škola je i ranije bila akreditovana za obrazovanje odraslih. Samim tim dolaskom Agencije za razvoj grada Prijeda, Mašinska škola je proširila svoj kapacitet na još veći broj zanimanja u obrazovanju odraslih, kao na primjer za stolare namještaja, tehničara za obradu drveta. Samim tim mi smo povećali kapacitet obrazovanja odraslih, znači veći broj dolazi ljudi koji se obrazuju za različite zanimanja. Nastavni planovi i programi koji se primjenjuju u obrazovanju odraslih za sticanje zanimanja i osposobljavanja za određene poslove propisani su od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i jednoobrazni su za sve organizatore obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj. Svi aktuelni nastavni planovi i programi mogu se naći na web stranici Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske. Kao odgovor na brze promjene na lokalnom tržištu rada, kroz projekat DELIS osnovan je Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora. Aktivnosti savjeta fokusirane su na razvoj ljudskih resursa i usklađivanje kompetencija i kvalifikacija radne snage sa zahtjevima lokalnih privrednika. Savjet za obrazovanje i zapošljavanje formiran je u novembru 2014. godine rješenjem gradonačelnika grada Prijedora, gospodina Marka Pavića, i njega čine ga svi oni subjekti koji su relevantni, odnosno koji imaju utjecaj na funkcionisanje obrazovnog procesa i na funkcionisanje tržišta rada na području grada Prijedora. Jedna od ključnih funkcija koju obavlja Savjet za obrazovanje i zapošljavanje je priprema akcionog plana za zapošljavanje za određenu godinu. Podloga, znači, ovom akcionom planu je istraživanje koje se radi vezano za potrebe lokalne ekonomije. Na osnovu toga i na osnovu dostupnih izvora finansiranja, znači obezbeđuje se podrška za zapošljavanje određenog broja ljudi, znači imajući u vidu, znači, da podršku daje Vlada Republike Srpske, tu je i grad Prijedor sa svojim posticajnim mjerama i postoji, znači, još određeni broj programa međunarodnih organizacija koje podržavaju zapošljavanje. Nastoji se, znači, preko rada Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, koji inače, znači, je ujedno i funkcioniše kao komisija Privrednog savjeta grada Prijedora, znači da se obezbedi da se maksimalna podrška privrednicima i radi lakšeg zapošljavanja naših sugrađana. Rezultati projekta DELIS. Uspostavljen mehanizam i metodologija upravljanja lokalnim tržištem rada. Povećan broj dostupnih programa obrazovanja odraslih u Prijedoru sa 19 na 58. Povećan broj akreditovanih organizatora obrazovanja odraslih u Prijedoru sa 2 na 5. Projektom DELIS napravljen je značajan iskorak u promociji koncepta cjeloživotnog učenja na lokalnom i regionalnom nivou, sa ciljem povećanja efikasnosti obrazovnog sistema i olakšanja ulaska nezaposlenih lica na tržište rada. Više o projektu saznajte na www.obrazovanjeodraslih.net.